Birinci orunda 20. numara. 20. numara gel ola git. Gel ola. Birinci ne? Hadi karmayı durma. Çirma olsun. Korka beşti. Birincini. Oturacak, adım Ahmet. Otursan, birden başlamasınlar. Onda siz kersiniz. Buna birinci olun. Buna, azamat çıkıp. Bak, birinci bayda, bir at, iki bay. Buna, attı topsunu atalım, bundan çıkıp iki bayda topsunu, azamat. İkinci arım. İkinci arım, 21. numara. Neyse olacak, topsunu koyalım. İkinci arım, 21. Tak, İkinci arımın saygısı bir tay bir bay. Candaş Bey, nasıl geçti geçti? Ya. Üçüncü arım, 24. Yalnız direkten. Bir torpak. İşin var ne demek? Oğlum da salın ya koysanız. Bir torpaktan bunu açılan olur. Torpak kayda hay torpağım verin. 3-4 numara açmasın. 4. arın, 54. at. Buna kardeşler. Tavşırat, salamatım. Tak, 4. arında iki koy iken. İki koy. Birinci gelgen attı sonra. Bizim arında bir patronun attı. Beşinci, orunda 5. numara geldi. Bunlar bir koy. Aşkım artık ben sistem sürpriyorsunuz. Aşkım artık koytan sürpriyorsunuz. Beşi çaldınız. Tamam. Hadi gel. Hadi gel kolunu sürpriyorsun. Hadi gelmeyen misin buraya? Kolunu sürpriyorsun. Getirin. Bir koy. Bas. Sağırcalar tıklayalım. Birinci geldi kulağından. Beksulu da gel buran. Oğul administrasyonun bunanı. İkinci orun. İkinci. Kok. Alato firması. Akır kıbaca olsun 5-6. Köyde getir koşun. Kanat disipli. İkinci orundan var. Kanat disipli. Kok kunandı. Bala vürküt be. Yok. Çok kuş. Kuş. Vürküt çok var. Ayağından çekiyor. Vürküt çok murat hem de. Aman kulum. 5. numara. Doğru. Akbaşı rayonu Karımşakov. 6. numara. Kurun Kaşka. Kanezovuk 53, Narım rayonu Kasımov. 7. numara. Karagöl. 2 Narım rayonu Abziyev. 8. numara. Karagöl, Gökkaşka. Araşan Akbaşı rayonu Hasan Aliyev. 9. Kur'an Kalin'in Akbaşı rayonu İsmailov. 10. Doğru Panjilov Çuy rayonu Aşraliyev Kemal Jakesuştuke. 11. numara. Doğru Cilanar Marım rayonu Koçurbayev. 12. numara. Cilanar Marım rayonu Koçmanov. 13.
Doğru, Yalğız Torok, Ömüraliyev. On dördüncü numara. Kur'an, Yalğız Torok, Satarov. 15. Ciğerde, açık ayında Atbaşı rayonu, Kazakov. 16. numara. Doğru. Açık ayında Atbaşı rayonu Devlet'im. 17. numara. Kara, açık ayında Atbaşı rayonu Çakkapov. 18. numara. Buğrun, Minburak, Narım rayonu Aklatov. 19. Buğrun, Minburak, Narım rayonu Bayaliyev. 20. numara. Kara, Narım rayonu Kasımov. 22. 22. 21. Boz, Koçkor rayonu Kasiyev. 22. 22. Çağır. Akmoyun Atbaşı Alıbay. Cihet aylanat, cihetli. Jorga geletat. Buna militsiya xizmatkerleri buna jolda bayqasalar, jolda. Atçanlar bo'lmasin. Başlıktan turgan militsionerler, janağı karasalar hem jorgadan çir bolbosun uşurdu. Cihet aylalasılar, buna çapır atkanlar, cihet aylalasılar, cihetli, özden sanat turdular, cihet aylalasılar. Buna çürüştü puşparla. Bitti. Kazbek, Yekenbay, Kazbek beri gelip ketçi. Buna trasada çık, Kazbek. Buna trasada git. Start ayarlar жақсы өттік әмелдекес, рахмат сізге. Onu özünüz köstegen jorga gelip berse oldu. Sazlar Buylaşoğlu Arslanbek, Yakıbek ulu Boğaçı, atalardan ulu maharekesi öt bölgünde yalpığa layık gelgen üzerge çok rahmat. Bu kişilerden uskul sözlerin, sağlay akılların, Remiz Bayan'ın geçeki ötmen dinalışta bizden okumuş bunlar, yazıcılar, tarihçiler, yana usul sözlü danışman adamlar ait öttü. Bunun kayıtlarının gazeti çok. Mal yerge gelip oturgan Respublikanın yetekçileri, Osmanlı rayonumuzun yetekçileri, çoğun uyuşturuculuk bilen Arslanbek Atan'ın maharekesi ötkönlük için sizlerge de rahmet. Ondan keyin Respublikamızın bulun kurucudan gelgen meymandarga, Oğlusuzdun rayonundan gelgen meymandarga, Oşolda ile
Oşonda ele rayonumuzun, Narın şaharının gelgen tuğanlarga, çarmalardın yetekçileri de ulurmatlı qarayalarga, Uşul Arslanbek'in marakesine katılış üçün, gelgenlikleri üçün Arslanbek'in tuğanlarının atından, elinin atından, aydaşların atından sizlerge gerekli rahatsızlıklı bildirip koyuğa müsait edinizler. Oşonunla birge biz Arslanbek'in eskilip ketken, yer içinde tarat yürgen, uçkul sözlerin, avişinin çıkarmaların, bugün kalayıp kalkka artığılap çıkarıp oturgan 104 İzildeki adamlarımızda tuğanların da atlar, aydaşların atlan kolunuzdan gelişince gerek tavşırıp koyuğa ruhsat edinizler. Birinci, Uşul Arslanbek'in tiyağı Kazakistan'a çeyin, Kırgız elinin bulun kurçuna, eldin sandığında, eldin götüründe yürgen, sözlerinin varın, çığırlarının varın, kuyularının varın, çoğultup giyinegenlik için bizden ordaklı kızımız gerek vabatmağa kitebin çıkarganlık için çoğun hürmetsi yübülesinde baktı tağlayı ağlamın birge Kırgız'ın çapanın cevap çoğuluğun salıp hürmettiler. Geliniz. Kızmak için çapanınızı cevap yollukçu salıp büyümesinde, işinde iyiliklerini kalmayınız. Ondan birge üyümüzde varganda baldarınızda şakilet alışveriş için 500 ton sülük verdiler. Kolçak koysanızlar, kolçak. Buna kayıp kitap çasam degenlerge buna yaxşı primor oldu. Ondan keyin başına Kırgız'dan sıyıqlığı giyimi, Akkalpak'taki yüzünden birge Alat olsun aralap binip yürüsün de bir atlar tuğlayız. Kolçak koysanızlar. Geliniz. Geliniz. Mukas Meymanbayev'ka at tapşırı atak. At. Mukas'a gel. Oşonunun birge. Hurmatlı Mukas'a. Oşonunun birge. Hurmatlı Mukas'a. Yaşını tutmayıp çayga ılak bolup kalganlık için büyüğünüzde var. Baldağınızın kaşında, bayılçayınızın mangdayında mamile çay içip koyunuz buna 5 tumakta. Mukas'a gel. Bir kişiden biraz sıkıntı koysanız yok. Hadi Mukas'a ver bak Birine bir şey yapacağım. Kutlansın mı kızıca? Buna yeğenik tıkamışsın ki bağlamak zorunda. İlgerki Kökököy'ün kolunda amağıma kavar salgan çıkınakta yelağıştan gemimiz. Bu işini dağı aytıp öte turgan akırdı sözümdü aytedekmin. Ondan keyin bizden gerdeşimiz, özümüzün uğlulu, Kırgız elini attın başkasında aytın. Kimge atacağız mı? Burayı ve sen uğra, altında aytın. İniriz, Kutlukta olsun cevaptan. Kutlu olsun sen uğray. Kolçağı koysanızlar, kolçağı. Ben sen bunu açtırayım diye aramayacağım mısın böyle? Yoldaş çoruğumuz bilen çay içip bayımız bana bir geçti. Yengemden emek yoldaş çoruğun. Yoldaş çoruğum bilen, tonkuşlarım bilen. Çevresine tanıp Çevresine böyle basmak. Çevresine basmak. çok rahatsız getir. Davr olun gitsin var. Hürmetli tuğla, toplayın.
Өте артта қалғандар Димаш. Тартынбайлы, мұнда сынығын ақыл. Мәрекесіне өткөрүгө чоң танымын кошуп, облустун жетекчилери жетекчилик кылгандыгы үчүн уулубуз Болот Бейшеге кыргыздын сыймыктуу кийими бир ак калпакты кийгизип, башынан сыймык кетпесин деп урматтап коебуз. Рахмат. Кол чаап койсоңуздар. Ошону менен бирге Арыстанбек атанын туугандарынын атынан районубуздун жалпы жетекчилерине, анын башчысы Бектуруп Озбек жумушка байланыштуу келбей катышпай калгандыгына ал кишиге элдин атынан чоң рахмат айтууга уруксат этиңиздер. Ошондой эле ошол биздин райондун жетекчилерин башкарып турган алым клуб Жалилге дагы чоң кызматы үчүн, уюштургандыгы үчүн ак калпак кийип койгонго уруксат этиңиздер. Жалил кел трибунага. Аймагындагы ар бир улуу эл, ар бир чарба, карыялары, жаштары, чарба жетекчилери бир туугандык кылып, Арыстанбек атанын оор жүгүн жеңилдетип, чоң салым кошкондугуңуздар үчүн, биримдик кылгандыгыңыз үчүн, ынтымыңар үчүн сиздерге бакты таалай каалоо менен сиздерге чоң рахмат айтууга өзүмдүн атымдан дагы уруксат этиңиздер. Эң акырында айтарым кабайык кылып сиздерге баягы эскирип калган Арыстанбек атаны алып чыгуу менен бирге көч башын баштаган Айманбаев Мукаш, Кылымчей туруусунан жазуучу бизге демөрүм болгон Ыбырайым Эсенкул, Жусупов Кеңеш, Жакшылыгов Асандарга бел кылып колунан кармап, Арыстанбек атанын жанына башына сүйлөштүр эле. Кыргыздын улуу сыймыктуу адамдары буйручук менен көкөтөй. Ушу көкөтөй асасынын дагы Üçüncü krup bitti tuğanlar, üçüncü krup bitti. Жетінші aldıda geletet Karager Ekinarından. 10. Toru Pansilov Çuğreven'i aşırana ettim jargası. Önki kuruktan başlap artta öte alışkalar Koçkor çıkıp gitti. 28. Kara Akbaşı çıktı. Geletat çorga. Çorga geletat çorga. Çorga geletat. Gelecek kestin çorgası geletat. Bana ikinci galada 25. Şahit 25. Şahit'ten Cumhurbaşkanı Жетінші geldi 5. Karager Ekinar'ın Azizdin jorgası geldi. Azı kara. Karmay turunuz. Birinci belgeli Kırgız Respublikası'nın bilim ministri Akademik Kakeyev Paskal Çukutayiç topçu. Kolçak koysanızda.
Oy, getiresen bunu aksan anası koy, yer bakırdan. Önden capkıla. Saçmağılar, saçmağılar. Balatlar, katırak kırmasanız sınavlarda. İlk katar. İlk katar, ilk katar. Cenaze geç kutluktayız. Birinci gelgen Jorgova. Kırgızayın kömek. Kırgızayın kömek. Ormanları kurmanlı koca Muhammed. Daha birinci yapmasınlar cenaze geç. Kırgızayın kömek. Kırgızayın kömek. Davır gülen başka cenaze geç. İkinci belge maddesiniz de. İkinci belge Karakaşka Çayek Cumhurbaşkanı rayonu. Alın kuvvetli jorda sattısınız de. Azamat Cumhurbaşkanı. Yok yemedik, sarpayız. Rahmat. İkinci orunda kesiler, ikinci orunda. Cumhurbaşkanı rayonu 25. numara. Alın kuvvetli jorgası. Cemil Ekmaliş tapşırıp koysanız. Cemil Ekmaliş. Cemil Ekmaliş. Üçüncü orunda gelgendi. Hüseyin'e siz tapşırın. İkinci orun. Akademik Ekmaliş. Onun öyle kızı koyunuz. At tapşırız. 25 gelen. Gel oraya. Biraz piş koy. Biraz beş koy. Alparsanız hey. Atlaslıklar onun tağırak tapşırdılar. Münali de odasılar. Göründü. Üçüncü orun. 10 koy. Numara ikinci Jorgo Toru. Kaç koyların? İstanbul'da koyunlar. Kendilerim kurgulan. Koçkar üçüncü orunda oldu. Koçkar. Hüseyin'siniz. Kolunuzu koyunuz. Kolunuzu. Haydi sayın. Hey. İkinci biri gel. Dört biri. Bana bir yakta kaldım balım karma tutmayacağım. Akademik balım karma tutmayacağım. Ömrümde kadar. Rahmat Hüseyin'e çok rahmat. Dördüncü orunda. Beşinci numara Karagöl Erkinar'ın Narın rayonu. Tuğum Adliye sistem şu koysanız. Ayşe oldu. Çeke. Siz tapşırın. Nagen hadi tapşır koy. Nagen nasıl? Nagen nasıl? Kutlu olsun. Yazın. Ben içeri. Ben buna gelirim. Rahmat. Kurallar taksız kalmadı. General karmasıyla mı? Var oldu kızım. Kurtuktayız oğlum. Beşinci orun. Beşinci yorumda kim geldi? 17. Jorgo Kara. Açalarındı Cakıpa Fatması onu. Soru söyle. Baykazar Kıpçı'na tapsın. Sen gel gelmezsin. Hayvan gelmeyin. Ben kaldım. Kavrum sapı. Karakolu. Dönerce kesmiş. Üretiminin ayarlısı görmeye geliyor. Alısırak dursa var, alısırak. Atçandır alıştırma üretmen olacak. Номер 3 Karakaşka Öngekçi Narımıroğlu Aşıraliyev. Номер 4 Gergaşka Öngekçi Narımıroğlu Berdaliyev. Номер 5 Okuyuver. Kara Öngekçi Narımıroğlu Beçelov. Номер 6 Karagöl
Emgekçil Narın Mamutov. Номер 7. Koç. Emgekçil Narın Namazov. Номер 8. Koç. Emgekçil Narın Ultulbasov. Номер 9. Жерді. Emgekçil Narın Çekirov. Номер 10. Kara. Emgekçil Narın Sapalov. Номер 11. Karagaşka. Sonkol Koçkorluğunu Kıdırgıçıp. Номер 12. Kurun. Sonkol Koçkorluğunu Aymanov. Номер 13. Gerat Koşay Atbaşıroğlu Şıgalp. Номер 14. Cevrdi Hoşka. Koşay Atbaşıroğlu Aliyev. Номер 15. Cevrdi Hoşka. Koşay Atbaşıroğlu Jokonov. Номер 16. Karagaşka Koşay Atbaşıroğlu Amangulov. Номер 17. Kara Canlıçol Koçkorluğunu Sıdıkov. Номер 18. Gergaşka Kızıltuğ Atbaşıroğlu Canaliyev. Номер 19. Gergaşka Canlıhuç Atbaşı Cumaliyev. Номер 20. Uğurun Pograniçnik Atbaşı Cüsmaliyev. Номер 21. Gergaşka Pograniçnik Atbaşı Umraliyev. Номер 22. Toru Onarça Narın Kıdırgıçıp. Номер 23. Toru Onarça Narın İsakov. Номер 24. Toru Onarça Narın Usmaliyev. Номер 25. Kula Onarça Narın Kaşiyev. Номер 26. Toru Koçkor rayonu Bukarbayev. Номер 27. Kök Yertakı Akcar Koçkor rayonu Cükev. Yurtuk Silik Kara Akcar Koçkor rayonu Joldaşov. 55. Toru Açahay'ın Akbaşıroğlu yok mu? Oo, pagaran çıkındı ana bu. Açahay'ın Akbaşıroğlu Nadırdatov. 57. Kurun Koçkor rayonu İslam. El. Bu yerden trastadan bakasana satıyoruz kuğu saldıkı hatkı olay. Kundosun salonuna baş bolup Ayvake. Daha ana şöyle lider ekendigin bu yıl görmekti şundağı. Çok rahmet bu kişiye. Çocuklarını da yeter unutmayın. Tenkip Cümelek. Cümelek tenkip var mı? Yok. Geçiyor 5 minut söyleyin de biz ayttık siz 5 minut söyleye almayız da söz vermeye koyduk. Beri degende carımızdan söyleyin. Aksakalı ıskırat tapşırıp koyalım. Çoğun elдің tımaka çıkırıp en kişi bu kişi. Birinci grup biti atat doğanlar, birinci grup. On iki alırışat, 12. Birinci grup biti atat. Cüzüp kamçı. Oğamçı cüzüp kamçı. Oy kamçı, kutluktayız. Anam tuğandır aktılar.
Akimler birbirlerine yaratacak. Boğaçı atabыздın 125 жылдық toyuna жақсынақай өтіп, елдің ынтымағы болсын, елдің ұшы кішін ақталған ilgeri шынай жақсынақай оғындырды, ұрларды, елдің жүректеріне, елдің жүрегінің қалың жерін алған кішінің тойына шу елдің бары атбашылық менсіген жігіттерді шу спонсор болып çoğultup, елдің ынтымағы деп жардам көргөстік. Hem ұшыл той елдің арасындағы ынтымақ болсын. Şu Арыстанбек атабыздың 125 жылдық тойымен çoğu болады. Hem ал жанақы анча-мынча болған аз елдегі қиыншылық өтіп кетер. Шундай тойлар көп болсын. Бұл кісілердің елдің ортасындағы ынтымағы, şu елдің өсіші, çıkargan oğundары, elge жасаған еңбектерінің бар елдің астында абдан чоң рөлді ойнайды. Мен ой пікірім, мұндан кейін Қазыбек атанындағы той 100 жылдық алдыда тұрады. Ошол тойдың өтісіне дағы емитен пландап атабыз, сүйлешіліп атады. Ошол Қазыбек айылының тұрғындарымен сүйлешіліп келді. Бұл тойлар той қылана берсін, біздің елбізде той көп болсын. Той болған жерде жақшылық болады, ырысқы болады. Шул сіздің емеден пайдаланып, шу тойды өткөрген организаторларға мен дағы рахматымды айтамын. Келіп, Нарым музыкалық драма театрының имаратында Арыстанбек атабыз менен Боғач атабыздың чоғылғандағы салтанатты чоғылышын өткөрдік. Бүгін болса үш жерде Қырғыздың ұлттық ойындарын өткөріп, тамашасын өткөріп атабыз. Бұл абдан қиыншылыққа тұрды. Азыр анын үстіне жоқшылығырақ, экономикалық ор ахуал болып атат. Бирок ел деген ел екен. Ел ушунчалык ушул начар мезгилге карабай етпетинен кетип, мына ушул жумшалган каражаттан өкмөтүнө сөөнүн 1 сом жумшалган жок. Бүт ушул эл берди, колунан келгени жылкысын берди, колунан келбегени коюн берди, эчтеке бере албаган жөнөсү кой десек, сизден албайбыз деп келбей бирден кол сынап келип байлап кетишти. Ана ошолорду сатып, реализациялап, акчага айландырып, ушу чыгымдын баарын жаптык. Эми ушунун өзү эле Боғач атабызга болгон элдин сүйүүсүн көргөзүп турат. Ушунчалык ушул атабыздын эмгегин атабыздын атын чыгара албай эл бук болуп калган экен да. Ушу Боғачынын юбилейин белгилейбиз дегенде бир дүрт деген жалындай болуп кетти ат башы. Бүт эле ушул турдук өткөрөбүз, дегеле эмне болсак да турдук деп эле ушундай ат башта ушундай чоң мааракенин биринчи өтүшү болчу. Мурда өтүп көргөн эмес экен. Қазыбек атабыздын юбилейин өткөрөлү десек 90 жылдыгы өтүп кетиптир 91 жылы. Анан эми 95 жылдыгы 96 жылы келет экен. Ошо кезде өткөрөбүз деп камынып атабыз. Анан эми ушул мындай болду. Кудайга шүгүр, аябай жакшы өтүп, көңүлүбүз жай болуп, ынтымак өзүңүздөр көрүп турасыздар, баары тартипте. Бир ичкилик ичип тетирип сүйлөгөн киши жок, тартип бузган киши жок. Бир нааразы болгон адам жок. Бүгүн элдин баарынын маңдайы жаркын. Ушул чоң ушул мындай болгон ыраазы болуп атабыз. Мен жалпы ушул телевидениянын микрофонду пайдаланып, ат башынын элине чоң ыраазылыгымды билдирип койгум келет. Мен мурда дагы өзүмдүн элимди ушунчалык сүйчү элем, бирок ушунчалык ынтымакка барып, ушунчалык бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара деген мындай чоң үмүтүм бар болчу, мынчалык ишеничим жок болчу да. Ушул юбилейде мен көрдүм, ат башынын эли турабыз деген ишке туруп эле коет экен, болобуз дегендей болуп эле коет экен. Мен элиме чоң ыраазылык билдирип рахматымды айтайын. Арыстанбектин кандай улуу адамдар экендиги бүгүнкү келген коноктордун ana ошондой эле уш жердеги жасалып аткан жумуштан улам айтууга болот. Бул көкөтөйдүн асында эле болду чындыгында. Анткендиги тигилген боз үйлөрдү келген элдерди карагалачы. Бул кыргыз элинин сыймыгы, кыргыз элинин улуттук салты. Ал эми Боғачы дагы, Арыстанбек дагы булар өзлөрүнө теңдеши жок. Ар биринин өзүнчө касиети бар. Боғачынын өзүнчө, Арыстанбектин өзүнчө. Мен бүгүн Боғач тойга келген киши катары ошондой эле Боғач атабыздын чыгармаларын студенттик кезден бери 47 жылдан бери изилдеп жүрөм. Ошо тууралуу мына юбилей өтөт дегенден баштап 4 табак масма боло турган ырларын чогулттум. Анын айрымдары быйылкы чыгып аткан китебине кирди, калгандарын дагы чыгара турган болдук. Эми Боғачы ушундай
эгерде боогачынын кандай адам экендигин мындай мүнөттөп көрө турган болсок, жапалдаш бойлуу, анчейин кара тору, эркектин сулуусу экен, оң көзүндө калы бар. Анан бул кишинин көп кишилер айдалып кеткен дейт. Бул айдалган сүргүнгө гана кеткен. 1924-жылы Кыргыз обкомунан чечим чыккан экен. Ошо чечим боюнча Кыргызстандагы чоң манаптарды чет жерге апарып, сүргүнгө апарып, ошонун ичинде боогачы, Казыбек, жана башка толуп аткан манаптар болгон. Эми бул кишинин ырлары жөнүндө көп кишилер жазат экен. 20 чакты кишинин мындай авторлор бар да, мунун өзү эле боогачы кандай киши экенин билгизип турат. Эми мен андан тышкары жанкы боогачынын чыгармаларын 4 басма табак кыла турган ырларын чогулттум дебедимби? Андан тышкары мен өзүм чоң поэма жаздым. Ал поэмам биринчи немеге кирди, асабага чыгып атат. Ошондой эле Керимов Бүйшөн деген өзүн Үкөй деген кез чыгарып тур, ага дагы 2 ырым сүрөтү менен кирди. Буга мен азмын атабыздын боо юбилейине карата мына жумуштун башталышы. Мындан аркы биздин милдетибиз улуу муундар, кийинки боогачын билбегендерди, Арстанбекти билбегендерге анын көп чыгармаларын калтырып, укумдан тукумга ал кишилердин инсандык жогорку сапатын кылымдан кылымга калтыруу милдети. Боогачынын асылдыгырлары жана анын коюлуу сөзү абдан көп. Боогачылык санды бысылык кумсуба деген кыргыздын жакшы ансаңы боогачылык иймен ачылып келатат. Боогачын сизде боюнча атайыбыз топ түшкөнбүз ушулардагы боогачынын ошол баягы 16 жылдан кийинки ырларын, анын санатырларын, анын сүйүүлөрүн изилдешип, анда ошо музейинде кеңейтмекчи болуп атат. Бул боюнча дагы биздин өзүбүздүн айылда дагы баягы кары картаң кишилерден сураштырып изилдеп, булардын дагы чыгармасын көбөйтөлү деген ниеттер бар. Ушунусу да иштейбиз. Жанагы түзүлгөн музейинди дагы үстүнө кошумчалап дагы толуктаган аракет жасап атабыз. Буларды кыргызча айтканда олуя деп койсо болот. Атабыз эң улуу кишилер да. Ошол кишилерден үйрөнүп, сөзүн билип, бардык жүргөн турганын изилдеп, анан мен кичинекей өмүркул анан кичине өйдөлөп койдум. Анан бул кишилерге айтарым ушул иши кылып менин укум тукумум ат башынын Кыргыздын укум тукуму боосудай болсун.